king tutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ng antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. May oras kabalen. Kayan tabing mabilog a puwersa ning One Media TV 44 Pampanga, pabiela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pong-balansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap niya ning Webis, December 28, 2023. Yapo po ibeligin to at iti ing News Force Pampanga. Paganakaning PNP na bawaling pamamisaling pamakbong king online. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Para po kareng kabalen, amaninton racket o extra kapanintunan ngayon holiday season. Magpaganakayang Philippine National Police king publiko nababawal ing pamamisaling pamakbong kareng online platform injang pang legal na ring firecrackers apipisali nung wala namang gustong dokumento o permit. Agpangkang Police Colonel Jean Fajardo, ing Public Information Officer ning PNP, makibatan laking batas rengara ka pamagtindang firecrackers at aliwa pang pyrotechnic devices aalang ustong dokumento. Pamaglabag ya kano iti King Republic Act 7183 o ing batas ang mag-regulate king sale, manufacture, distribution at pamangamit dareng firecrackers at pyrotechnic devices king bansa. Asahan na kanuning PNP na dakal na ring mamisaling pamakbong online lakwas at mapilan lamang local government units king bansa ring megdeklarang firecracker ban. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. King Ciudad Angeles, balaw sing pamagpasok o fumigation kareng miyayaliwang barangay, banlabanan ning dengue. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Inutos ng Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. kareng miyembro ng Angeles City Barangay Outreach ing patupad fumigation o ing pamagpaasok ketiking Barangay Lourdes Northwest inyang December 27, 2023. Pairal ning city government ing 4S strategy king pamagpatupad ning programa ang mga intulirang search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, say yes to fogging in case of outbreak, banglabanan ing dengue. Layon ning fumigation ingalabanan o ay wasan ning dengue o ing sakit aakakwa king kinis amok. Ginaransya na naman ning city government na isunduing fumigation activities kareng aliwapang barangay ning syudad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kukulay cheng DILG king publiko laban kareng darakala online scam nganing holiday season. Makanano pinaiwasan iti ay ning report ng Patricia Mamangon. Inalerto na lang ng Department of the Interior and Local Government o DILG publiko laban king darakala online scam nganing holiday season. Kukulay kay DILG Secretary Benhur Abalos king publiko na malyaring i-reporting online scam king website at www.scamwatchpilipinas.com. Nung nukarin malagwang ipayabot ing reklamo a direkta king Interagency Response Center ning gobyerno apan ibala ning Cybercrime Investigation and Coordinating Center.
Akit yaren kano keng homepage ing hotline number a 1326 sa malyaring ausan bang sumbong kapamilataning pamag-click king messenger button ning Cybercrime Investigation and Coordinating Council. Kailangan kano'y kooperasyon dareng consumers bang marakap at mikaswan lareng alampat ng manloko kareng tao. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuy. At pa mga paling balita, kimpa magbalik ng News Force, Pampanga. Isang makakayabing araw po sa ating lahat. Ako po si San Fernando City Mayor Vilma Balia Caluwag na bumabati sa bawat Fernandino ng isang maligayang Pasko. Naway maging daan po ang panahon ng Kapaskuhan upang makasama at mabigyan ng oras ang ating pamilya, mga kaibigan at sarili. This Christmas, may you and your families be blessed with abundance, good health, peace of mind, and love. Sana po ay maging daan din tayo upang gamitin ng may kapal para makatulong at magbigay saya sa ating mga kapwa, lalo na sa mga nangangailangan ng tulong at pagkalinga. Hindi po naging madali ang taon na ito para sa marami, ngunit ang mga problemang ating hinarap at hinaharap ay magiging pundasyon para sa mas maliwanag na bukas at susunod pang mga taon. At para sa Siyudad San Fernando, sana po ay lalo pa tayong magkaisa para sa pagsulong at progreso ng ating mahal na siyudad para sa ating mga mamamayan, ang mga Fernandino. Again, Merry Christmas and a Happy New Year po sa ating lahat. Wish ko po para sa atin ngayong Pasko ay mas mapayapa, mas matatag at mas masayang taong 2024 na magdudulot ng tunay na ginhawa para sa lahat. Tandaan po natin na hanggat si Vilma Caluwag po ang mayor ng Siyudad San Fernando at hanggat tayo po ang driver ng siyudad, hindi ko po kayo idadala sa maling lugar at idadaan sa bako-bakong at sira-sirang mga daan. Sama-sama po tayo sa progreso dahil basta't Fernandino ka, kayabe ka. Maraming salamat po. Ayon sa WHO o World Health Organization, nangunguna ang bansang Pilipinas sa Southeast Asia pagdating sa mataas na prevalence rate ng dental caries o pagkabulok ng ngipin. Narito ang mga 7 gabay sa pagsisibilyo para sa inyong kalusugang pangdental. Magsipilyo pagising sa umaga bago matulog sa gabi. Maglagay ng angkop na dami ng toothpaste sa sipilyo. Iwasan na magmumog after mag-toothbrush. Idura lamang ang bula. Mag-toothbrush sa loob ng 2 minuto. Sipilyuhin ng ngipin ng paikot-ikot. Paki-check ang tamang content ng fluoride. Baka iwasan ang pag-inom at pagkain ng matatamis. Kumain ng mga masusustansyang pagkain. No caries, no worries. No caries, no worries. No caries, no worries. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Magsaya lang reng migit 1,000 empleyado king Angeles City Government kay ba't tinanggap 6,000 pesos ang recognition bonus. Ay nag-istorya ng Patricia Mamangon. King Ciudad Angeles, tukluking 1,232 ang empleyado king city government, kabibilangan dareng 889 a permanent, 328 a casual at 15 contractual ing tinanggap 6,000 pesos as service recognition incentive ngening December 28, 2023. Agpangka Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr., metong yakanong paralan iti bang dinan pa magkilala ing masanting a serbisyo dareng empleyado
empleyado ning City Hall. Itinay kalimang bonus o incentive apepalwal ning administrasyon para kareng empleyado manibat November ning salukuyang banwa ang makapailalam king Memorandum number 1406 sa inutos ng Mayor Lazatin. Kabilang kareng cash incentives reng year-end bonus inyang November 15 ing 3,000 pesos a year-end gratuity para kareng job order employees. At suya naman ng 5,000 pesos sa Productivity Enhancement Incentive Bonus ating 7,000 pesos a Collective Negotiation Agreement. Pepasalamat naman ng grupong Agenda o Association of Government Employees for a New Dynamic Angeles City king pakamal apapakit ng alkalde para kareng magobra king LGU. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Biyaya liwang impresyon ng lalakwan na rin Kapampangan kareng aliwang lahi. Deti ding maging basihan nung nanuklasi ing reputasyon ng metong manukulangan king Pampanga. Ika, balo mo na yung lawe da kaya katamo ding aliwang lahi. Ing pa nga maporma at magayot ing mani mo ng description ka rin Kapampangan. Lagi la kanong untereti. Matikdi, matingkis, iring, wikan, gale at tinawak. Ma-pride la naman kano din Kapampangan at buridang ilang mani muna o superior at elapay sambut king nanumang bage. Malaos parehong mitwag o patas ing laban, ela sumuko. Iti ing gaaw sandang dapuli. At ing amano palang miragsa, may buuya ali para kareng Kapampangan, ngunay para kareng Tagalog alagi kanong mitutuwag king laban. Matambisla naman kano deng tao Pampanga o magaling lang manasinta. Tutumuring mahilig la kano keng selebrasyon at kasiyahan ding lahita mo. Inya naman tamasa la kano deng Kapampangan at pakamalan ding masanting apanis gebye. Positibo o negatibo la naman, akakit ng karakter ng areti ding Kapampangan. Pero makanyan tamong may kilala at pegbiliban. Pero tamo sana kakalinguan, nakilala tamong ngurin, magaling king pamagluto at pamanyang kap manyaman na pamakan. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilog ng 24 oras, ay ng report ng Patricia Mamangon. Malwala sa panahon ng panandaman king Maragula Party ning Luzon. Makanyan man, posible pa mo rin ng kalat-kalat pamanuran kareng lugal king Southern Luzon. King satellite images ning Pag-asa, alang aka kita mabubuong low pressure area ang king mapupus ing banwa. Kabalen maging parti kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklam king ke kayong lugar, mangyari mong ikwento o isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king ke kayong screen. Mangyari mo namang mag-post king ke kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad ning lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karisablang Kapampangan. Hailben nyo lang ining Webis, reng may kalapay istorya ketiking probinsya. Yaku po Benny Ginto at iti ing News Force Pampanga. Balitang tutu, king balen, susuyo. Kabalen nyening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. O reti rin kailangan tamo nyening kauran.
Isadya lareng emergency light. Mas masanting nung atintamong emergency light a fully charged. Bang atintamong agamit asulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atintamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, iba't kareng Miki Upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save yan naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Catherine Malyaring Maus at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo.